الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب الأدب. Qala Ibnul Mubarak Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala nahnu ila galilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilm wa qala radhiyallahu an man tahawana bil adab uqiba bihirmanis sunan wa man tahawana bis sunan uqiba bihirmanil faraid wa man tahawana bil faraid uqiba bihirmanil ma'rifah. Wa qala Syekh Abu Ali Ad-Daggaq radhiyallahu anhu wa ardha wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Tarkul adab yujibu tarad faman asa'al adab 'alal bisat rudda ilal bab wa man asa'al adab 'alal bab rudda ila siyasatid dawab. Intaha dzakara dzalika fi nashril mahasin. Qala ba'duhum li ibnihi ya bunayya la an tata'allama baban minal adab ahab ilayya min an tata'allama sab'ina baba min abwabil ilm. Wa kana al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain yaqulu qala li Malik rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ya Muhammad bin Idris ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqa ila akhir ma qala radhiyallahu anhu wa ardhah. Qala Ibnul Mubarak berkata Sayyidina Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, mudah-mudahan Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Nahnu ila galilin minal adab ahwaj minna ila kathirin minal ilm. Kami, kata beliau Abdullah bin Mubarak mengatakan, kami ila qalilin minal adab, sedikit daripada adab, ahwaju lebih aku butuhkan, ila kathirin minal ilm daripada banyaknya ilmu tanpa adab. Kami lebih membutuhkan sedikit daripada adab daripada banyak ilmu tapi tanpa adab. Benar berarti orang butuh sepenting beradab lah. Tetap harus berada ilmu. Ilmu tanpa adab ibarat pohon tak berbuah. Apakah mungkin buah akan keluar tanpa adanya pohon? Artinya orang yang bodoh tak mungkin beradab. Unjuk do orang bagus tapi do Allah Ta'ala tak bagus percuma. Adab deka tetangga, adab dek kanca, adab dek orang, tapi tak adab dek Allah Subhanahu Wa Taala. Adal jahil. Nah, lebih penting ngedepin orang geteh, lebih penting ngedepin orang gelek kocak, orang se rahat, khair, muncan reng Arab dukhuli grapya. Tapi hubungan bi Allah Subhanahu Wa Taala tadi adab. Lah. Jadi mun beda orang ngocak debu ngak nikah artinya sekonik daripada adab lebih kami butuhkan daripada banyak ilmu tanpa adab, bukan berarti tak penting ilmu. Tanpa ilmu tak bisa adab, tak mungkin beradab. Nah ilmu mun manfaat mesti beradab. Orang yang beradab mesti orang yang di ilmu. Orang yang berilmu kadang tandi adab. Orang yang beradab yakin pasti yang di ilmu. Taka ilmu nasakone. Aneka dawuhne Sayyidina Abdullah ibn Mubarak, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilm. Kami lebih membutuhkan sedikit daripada adab daripada banyaknya ilmu tapi tanpa adab. Nah, adab nikah tak bisa pelajari. Sampai belajar adabut ta'limul muta'allim, adabun naum, adabu dukhulul khala, adabul akli, adab-adab macam-macam adab.
Maka semakin banyak adab, semakin elakonen, semakin bagus, semakin teki adab, berarti semakin nampak ilmu. Semakin banyak orang melaksanakan adab, semakin ketela ilmu. Adab. Adab ni kan karo cuma pelajare gampang. Tapi untuk elakon ini ke adab ni ke berat. Masuk jeding maca doa, soko sekacer pakade, keluar dari jeding maca doa, soko sekanan pakade. Wah ni kan mun bani orang-orang se istimewa tak kira. Al Habib Abdul Qadir bin Husin Segaf Pasuruan. Saking menjaga adab-adab sing nikah. Tempat tedung bade siwak. Tempat ibadah bade siwak. Bahkan jeding bade siwak, tempat wuduk bade siwak. Dari takok ninggal lagi sunnah Nabi karena adab. Situng Bakto pernah Habib Abdul Qadir bin Husin Segaf nikah terus Situng Bakto masuk ke masjid. Masuk ke masjid, depak ning pertengahan masjid, dalam masjid, beliau ragu. Engkau gelek masuk, soko sekanan kada apa soko sekacir ya? Mama, keluar boleh. Keluar boleh, turun boleh. Karena gelek ragu, kena gelek soko sekanan, apakah soko sekacir? Karena sunnah orang ke atas masjid, soko sekanan, montoron soko sekacir, balik ke WC. Nah, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri kocak sape hanya kelero sekalian. Ke masjid soko sekacer keluar soko sekanan, yolok Ats-Tsauri sape. Nah, begitu hebat orang lambe orang konan nikah salafun as-salihun menjaga keadab. Akhirnya Habib Abdul Qadir bin Husin keluar dari masjid Jami' Pasuruan. Toron boleh, ongke boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Ongke soko kanan baru masuk boleh ke masjid. Saking diri aja gana adab-adab singa nikah. Orang mau tadi adab ya ikhwani ada erkena. Khususnya talibul ilm, orang yang nyari ilmu. Ngaku lebih sambian ni orang yang nyari ilmu. Harus beradab. Muntan di adab, wah mantarokal adab wajib alaihi santap. Kutu tempeleng berarti ya. Mantarokal adab wajib alaihi santap. Saking penting adab nih kah. Wa qala radhiyallahu anhu man tahawana bil adab ugiba bihirmanis sunan. Wa man tahawana bis sunan ugiba bihirmanil faraidi. Wa man tahawana bil faraidi uqiba bihirmanil ma'rifah. Barang siapa yang menganggap enteng adab, dianggap sesuatu yang tidak penting adab, uqiba bihirmanis sunan, maka orang tadi itu akan diberikan uqiba, akan diberikan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihirmanis sunan, orang tadi itu tidak diberikan gampang untuk melakukan kesunahan. Terhalang daripada sunnah. Padahal aban mampu ngelakonin sunnah, keng aban tepa kenceng di Gusti Allah Subhanahu wa taala tak ngelakonin sunnah. Wah aban mampu sholat berjamaah, bisa baca Al-Qur'an, bisa baca sholawat, tapi uqiba bihirman, ini kebentuk seksaan nih dari Gusti Allah. Bentuk seksaan, sajian biasa nih kan. Aban berde kesempatan, berde kemampuan, berde bekto luang untuk hadir majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu, majelis dzikir, majelis solawat, sunnah-sunnah kapi mampu aban masuk jeding soko kanan soko kacer tak ngurus, terhalang dari sunnah. Apa bolan? Orang ini tak beradab sebab. Dan barang siapa yang menganggap enteng daripada sunnah, wa man tahawana bis sunnah, seran orang se menganggap enteng kelaban sunnah, uqiba bihirmanil faraid. Sebentar lagi orang tersebut akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan siksaan yang berupa hirmanil faraid, terhalang daripada fardu. Tak beje. Asal enteng, apa? Tadi adab. Mula tadi adab tak gelem ngelakonin sunnah. Apa boleh sunnah lagi ngocak karo sunnah koma. Mau ngelakonin oleh ganjaran, mau tak ngelakonin ya tak oleh dosa. Bener.
Sunnah bener barang wajib. Keng mulai ngentengaki ke sunnah sekejaki ngentengaki deka barang se wajib. Bengal tak Jumatan, bengal tak bajang sobu, terus bengal tak apa sah, terus sampai tak bajang, sampai los dol. La bajang, wala basah, wala Jumat, wala ada apa-apa sekali. Wa man tahawana bil faraid uqiba bihirmanil ma'rifah. Dan barang siapa yang mengentengkan faraid, fardu-fardu, kewajiban-kewajiban daripada Allah, uqiba bihirmanil ma'rifah, maka orang tadi itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, terhalang daripada ma'rifat. Leka pangeran tak kenal sekali. Rasa takut tandi rasa takut. Kenal tandi rasa kenal. Pada akhir tak nyembah sekali ke pangeran lah. Perlu perhati-hati. Mun sampean cuma ngaku Islam sebagai membedakan antara reng kafir bi reng Islam, tapi tak bejeng, tapi tak abasah. Lah Islam akhirnya gemah. Apa hanya cukup perbedaan sepenting kok Islam arwah kafir? Engkau sepenting kan Islam. Cuma bidiriat tok. Enten Islam cuma benih beda hanya sekedar KTP. Benih hanya sekedar beda agama. Tapi Islam ini mengajarkan betapa agungnya agama syariah, seekebe sunnah, seekebe tineng kusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang ngalah adab dari Nabi, berarti orang ini ampun beradab dari adab Allah. Karena Kanjeng Nabi simulang adab langsung Guste, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Subhanahu wa taala simulang adab engkau langsung Allah taala. Mereka Kanjeng Nabi neka yatim piatu bi Gusti Allah daripada hikmah supaya Kanjeng Nabi ini ketek dedek bi serak boy. Karena mun beda orang sa dedek Kanjeng Nabi berarti Kanjeng Nabi mah guru. Otomatis guru Kanjeng Nabi lebih mulia daripada Kanjeng Nabi. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tak menghendaki beda orang sa dedek Kanjeng Nabi. Tata keramah, adab, akhlak mereka nereng sepona Kanjeng Nabi epaseteh yatim piatu Kanjeng Nabi, karena Allah Subhanahu wa taala langsung saadidik Gusti Kanjeng Nabi, adabani Rabbi, sabulang engkau adab langsung Rabbi tang pangeran fa ahsana ta'dibi, maka sebaik-baik pendidikan adab adalah adab daripada Allah Subhanahu wa taala. Lah neka bahaya na orang sing ngedengaki adab. Ngalah seteng-teng bela. Ada pak orang tedung maja doa bismikallahumma ahya wa bismika amut, maca ayat kursi telokale, al-ikhlas telokale, muawwidzatain telokale, qul huwallahu ahad telokale, al-falak an-nas telokale. Adab tahu sa adab sirat berat bela, adab si teng-teng bela. Masuk jeding mun bisa cak bengkang. Adab neka ilmu na biasa, tapi semakin orang neka acih, semakin kita lah ilmu. Ngope kitab keng pak bojo, kenapa kita pakai? Wah, mun kocak pengajian nang dah ada cakang, tapi tak bojo. Lah, bener nih kesek maksud. Ya, adab nih kepenting. Terus sepenting adab masih tanda ilmu tak bisa. Tanpa ilmu tak bakal kenal dekat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qala Syekh Abu Ali Ad-Daggaq radhiyallahu anhu arda. Tarkul adab yujibu tarat. Faman asa al adab 'alal bisat rudda ilal bab. Wa man asa al adab 'alal bab rudda ila siyasatid dawab. Intaha dzakara fi nasril mahasin. Al Imam Ali Ad-Daggaq berkata, barang siapa yang meninggalkan adab, maka harus baginya yujibu tarat, maka dia akan mendapatkan tertolak. Tolak. Sekapine tolak. Allah Subhanahu wa taala senolak. Jadi adab nih sangat penting adab nih. Keng sayang makin aina man yata'addab bi adabin nabi. Wa aina man yatakhallaq bi akhlaqin nabi. Kamu orang makin beradab ing adaban nabi. Hampir nyaris adab nih kepun tak pati beda. Masuk bungkoh uluk salam, keluar bungkoh uluk salam, nyaris tak pati beda. Bungkoh kulit sampean be. Tak usah bungkoh noreng.
Bukankah sunnah adab masuk masuk bungko nikah uluk salam, mengucapkan salam, bahkan mun ada orang sekalipun ada orang yang tetap isunah uluk salam, salamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kamu makin orang yang beradab nggak nikah? Hampir adab-adab nikah ampun terkikis. Sing kebanyak umat Islam ada pah, enggak ada orang kafir. Cara berpakaian letak di adab boleh. Ada orang berpakaian sekanan kade baru sekacir. Aku kemancengan sunnah lengan selanceng mun bisa bernase poteh. Adab. Pakai siwak, pakai surban, surban ni juga sunnah. Beni pakai nah kiai beni pakai nah habaib ni kan sunnah na Gusti Kanjeng Nabi. Adab seteng-enteng bela ngakan toju ngenom maca bismillah telo kali bismillahirrahmanirrahim enom alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim enom alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim enom alhamdulillah. Adab sing ngak nika pun tak pate bede pun compok-compok kuwi sampean. Mulai punah. Osom prasmanan ngakan mancing. Bede tosah. Ting. Wah. Nikah walaupun ringan hal-hal semacam nikah tapi nikah sangatlah penting. Karena sekoniin adab aneka lebih butuh daripada benyakan ilmu tapi tanpa adab. Nah, wa qala ba'duhum li ibnihi, berkata sebagian ulama kepada putra-putranya, ya bunayya, wahai anakku, la anta ta'allama baban minal adab ahab ilayya min an tata'allama sab'ina baban min abwabil ilm. Wahai anakku, seandainya engkau mau belajar satu bab daripada adab, satu bab saja, baban satu bab minal adab, ahabbu itu aku lebih cintai, lebih aku senangi, ilayya min anta ta'allama sab'ina baban min abwabil ilm, daripada engkau belajar 70 bab daripada ilmu. Aku lebih mencintai engkau, aku lebih menyenangi daripada engkau ketika engkau belajar satu adab, satu bab daripada adab. Mun beun ngaji bab adab cong, muljah biadab. Mun karo muljah, maaf kalau non sebu bi ketoronan punya. Laisa syarif syarifu bin nasab wa innama syarif syarifu bil adab. Orang muljah benih secara mutlak harus bi nasab. Apa ada muljah nasab? Tetap beda. Kemuljaan nasab ni tetap beda. Karena saat kebaik nasab ni ke Gusti Allah. Tak bisa pungkere, kalau bisa men mau nakabine ya tetap nyari nasab. Menabi sanan saya congok kada ya nasab. Tak mungkin orang gila tak nyongok nasab. Nasab ini tetap beda. Cuma bukan berarti orang yang tak bernasab berarti tak orang yang syarif, orang yang mulja. Lah, kesempatan kang orang yang nasab biasa, pemulja bi adab. Kalau bisa sampean ini kereng biasa. Bene toronan habaib, bene toronan ulama, bene toronan kiai, bene toronan beli. Toronan yang biasa, tak apa-apa tina toronan biasa kor ada luar biasa. Apa boleh toronan yang bagus, ada apa bagus. Orang biasa bayi, sokor ada luar biasa, terangkat orang gila. Kelaban adab. Apa boleh cuma mulja kelaban jabatan, jabatan 5 tahun. Muntan di adab ngecok. Toron derajat bisa. Toron orang yang bagus, cuma pecandu ganja, pecandu narkoba, toron tadi adab. Orang yang biasa, tapi adab luar biasa. Lo nikah. Sebernilai muka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulja bi adab nikah, mulja dunia sampai ke alam akhirat. Nah, karena itu anak-anak kulmanci dengan penting dididik adab. Pekenal bi adab-adab orang yang soleh. Imam Syafi'i ada bu. Wa kana al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala yaqul, berkata Imam Syafi'i, qala li Malik rahimahullahu taala, berkata kepadaku guru kami al-Imam Malik, guru Imam Syafi'i
Imam Malik. Berkata Imam Malik kepada Imam Syafi'i, "Ya Muhammad bin Idris," nyaman tibi Muhammad bin Idris, terkenal Syafi'i dari negara atau dari kota Syafi'. Di sana norok muljah barokan Imam Syafi'i. Syekh Abdul Qadir Jailani, Jailani terkenal. Alhamdulillah Pasuruan semak bareng Jailani. Jilan Timur Sungi. Lumayan Jailani iki ya. Pajaran Timur beda. Beda. Hah? Mak Jailani ya. Umar Jailani berhubung temureng pajaran yolok Marjilan. Bagusnya menetibi Umar Ad-Jailani. Singkat Marjilan. Sofwan bin Mu'attal bagus. Yang mana sahabat Sofwan bin Mu'attal. Singkat Sotol. Pas kala kat singkatan terus harapan Umar Jailani Marjilan. Imam Malik ada bu. Ndak murid Imam Syafi'i. Ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqa. Jadikanlah ilmumu sebagaimana garam, milih, wa adabaka daqiqa, dan adabmu jadikanlah seperti tepung. Ilmumu tatekno uyah, adabmu tatekno gelpung. Ada kan syairan kona. Ini ada lila. Nane bening jelis majelis apa wah? Tak apal gula. Ni nanu ni diru ada budina. Ilmu mutatekno uya, adab mutatekno gelpung. Gini kan? Ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqa. Nih orang ngabai gosari re, orang ngabai gosari re. Minyak tepung ah. Mau ada bujur tak nyaman, tak sedek. Mau balik Ustaz. Bujoto. Tepung atau ada? Ya tak bisa. Tepung itu ada bujo, tak nyaman. Tepung semakin banyak tepung, semakin adab, semakin teki, semakin banyak tepung. Bujo cukup setengah sendok cukup. Sepenting adab, teki, ilmu biasalah. Sepenting adab luar biasa. Nah ini kan ada Imam Syafi'i, Imam Malik ketika bernasihat dekat murid Al-Imam Syafi'i, beliau itu guruna ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqa. Tetiaki ilmu ria binangkana buja, adab ni kayak binangkana tepung. Monoring aku bececon pasti banyak tepung atau tepung bunyan, tepung bujan. Bujan saya kata saya coba apa tepung semakin banyak ya semakin nyaman. Semakin banyak adab, semakin teki adab, ilmu nasakone sepenting adab teki, maka insyaallah nika semakin muljah dunia ngantos ke alam akhirat. Oleh karena kadinto pelajarin adab, terus belajar tentang adab. Nek sekone belajar adab, cek san belajar adab karena kelaban adab nika insyaallah kalau menjenengan muljah, tak muljah kelaban nasab, minimal muljah kelaban adab. Amin Allahumma amin. Wa qala Abdurrahman bin Qasim wallahu a'lam bissawab.